Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi wowe icyo tugusaba no gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi. Twavuga ko iminsi yari yirenze itari myinshi cyane ubwo hariho hashakishwa umugore waje kwica mugenzi wiwe. Uyu mugore rero ukurikiranywe icyaha cyo kwica mugenzi wiwe bapfuye umugabo, akaba yaje gutabwa muri yombi muri iki gitondo. Mu yandi makuru tugufitiye hano kuri Hot News, tukaba tugufitiye ikusanyirizo ry'abanyeshuri nuko byagaragaye batangiye ikizamini gisoza umwaka w'amashuri wa gatandatu. Dutangira amakuru yacu rero, reka tukwibutse ko iyi ngiyi ari Hot News. Icyo tugusaba we ni ukubana natwe ugakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu, dore ko twibanda ku makuru yo mu Rwanda cyane cyane. Umugore ukekwaho kwica mugenzi we bapfa, umugabo yafatiwe mu Gatsata hano mu mujyi wa Kigali. Uyu mugore wo mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana ukekwaho kwica atemaguye mukeba we witwa Masabanate Beatrice bapfa, umugabo agahita atoroka, yafatiwe mu Karuruma mu murenge wa Gatsata. Ibi ngibi twavuga ko ari inkuru yasakaye hirya no hino, dore ko uyu mugore akimara gutema uyu mudamu mugenzi wiwe, dore ko bapfaga uyu mugabo, yaje guhita atoroka, inzego z'umutekano zitangira kumushakisha. Nibwo rero uyu mugore yaje gutabwa muri yombi ku munsi w'ejo, aho yafatiwe hano mu Karuruma. Uyu mugore yafatiwe i Karuruma mu murenge wa Gatsata mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Kamena 2023, akaba aribwo yaje guhita atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage. Abatoraguye umurambo wa nyakwigendera wari mu kigero cy'imyaka 50, bikekwa ko yishwe atemaguwe na mukeba wiwe. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko Musanabera yatonganiye mu kabari n'umugore basangiye umugabo, baza gutaha batonganira mu nzira. Bavuga ko mukeba we yaje kujya mu nzu afata umuhoro aramutemagura, asiga umurambo aho ahita atoroka. Ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru cyamenye ko uyu mugore yafatiwe i Karuruma mu Gatsata mu karere ka Gasabo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alphonsine yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uyu mugore na nyakwigendera abantu batari bakwiye kubita abakeba kubera ko nta n'umwe muri bo wasezeranye byemewe n'amategeko n'uyu mugabo. Ikaba ari inkuru yagiye itungura abantu benshi, ukuntu umugore yafashe icyemezo cyo kwaka ubuzima mugenzi wiwe, yarangiza agahita amwica kuko ngo atwara uyu mugabo, kandi mu bigaragara uyu mugabo akaba byemezwa yuko nta mugore n'umwe muri aba ngaba bari barashakanye byemewe n'amategeko. Bityo rero abantu benshi bakaba bibaza icyo bano bantu baba barapfaga, dore ko uyu mugabo atari uwabo bose, yaba ari uyu nyakwigendera ndetse n'uyu ukurikiranyweho gukora aya mabara yo kwivugana uyu mudamu. Yakomeje agira ati yamaze gufatwa, yafatiwe Karuruma mu Gatsata. Yongeyeho ko hari kwigwa uburyo uyu mugore asubizwa mu karere ka Ruhango yakoreyemo iki cyaha akekwaho kugira ngo akurikiranwe. Yakomeje avuga ko amakuru bamenye ari ay'uko uyu mugore ukekwaho ko yishe mugenzi we hari umugabo bari barasezeranye, uretse ko
batanye, anashimangira ko we na nyakwigendera bose bavuka mu karere ka Karongi. Umurambo wa Musanabera wo wahise ujyanwa mu bitaro by'Igitwe gukorerwa isuzuma, mu gihe iperereza ry'urupfu rwe rikomeje kugira ngo hamenyekane amakuru nyayo. Twavuga ko rero ari inkuru ibabaje cyane, dore ko bamwe batatinye kugenda banavuga ati ntabwo ibi bikwiye byo kuba umuntu yavutsa ubuzima mugenzi wiwe amujijije umugabo batigeze banaca mu rukiko se cyangwa basezerane. Mu yandi makuru, impuguke impumeko y'abanyeshuri batangiye ibizamini bisoza ayisumbuye. Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro batangiye ibizamini byo gushyira mu bikorwa ibyo bize, batangaje ko bize neza ku buryo biteguye kubitsinda bakazakomeza amasomo yabo mu mashuri makuru na za kaminuza. Umuntu wageze mu kigo cy'amashuri mu bihe by'itangira ry'ibizamini uzwi ukuntu abanyeshuri baba bahuze cyane, bibaza icyo baza kubazwa ndetse ntawuba ushaka kuvugana n'undi. Muri APR Rusororo mu gitondo cyo kuri uyu wa 19, 2023, ikinyamakuru cyabashije gusura umwuka ni uko wari umeze. Abanyeshuri bamwe batangiye ibizamini ngiro mu myuga biga, abandi bicaye bategereje umwanya wabo ngo berekane ko imyaka bamaze ku ntebe y'ishuri itapfuye ubusa. Abatangiye ibizamini shingiro bisoza amashuri yisumbuye nibo mu mashami 36 arimo ubwubatsi, ubukerarugendo, ibaruramari, isakazamakuru n'ikoranabuhanga n'ayandi. Abari gukora ibizamini ni 26,882 barimo abahungu 14,576 n'abakobwa ni 11,976. Abakandida bigenga ni 2,106. Mpayimana Emmanuel wiga amasomo y'ubwubatsi yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko yiteguye neza ibizamini ku buryo azahita akomeza akaniga kaminuza akazaruhuka abaye umwenjeniyeri. Yakomeje agira ati niteguye neza kuko dufite abarimu batwigisha ibyo bazi kandi baduha ubumenyi ntajenjeka. Ndumva nzatsinda ku kigero cya 99%. Nyuma yaha niteguye kujya muri kaminuza ku buryo nzaba injeniyeri mu bihe biri imbere. Umutoniwase Joyce nawe wiga ubwubatsi yavuze ko imyiteguro yamufashe igihe kirekire, ariko yizeye gutsinda neza kandi akazashyira mu bikorwa ibyo yigaga agamije iterambere. Yakomeje agira kwitegura ikizamini byantwaye igihe, ariko ndi kubikora neza ku buryo nzabasha gutsinda.